Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to support the cut motions and oppose the budget. आमची agriculture म्हणतात आम्ही मोडतात म्हणून. But what is going on, many people are not seeing. आमचे कायदे आहात ते revenueचे आसात ते. These are agricultural laws which are being controlled by Revenue Department, and that is the Agricultural Tenancy Act. The decline of agriculture, आम्ही accept केला when we did a stray cattle scheme by the government ago. And Uttara Esha Hattinga. Agriculture today is on the decline. The few enthusiastic farmers who still would like to pursue agriculture have to spend large amount of money to fence their agricultural crops so as to prevent stray animals from destroying their standing crops. And magito scheme kaalo ha. Tenga income eto sufficient na. Machinery and labor charges आहात ते इतले म्हारग जाला ते कांय धंदो बरो जायना तेंचे. म्हूण अजून आहात अजून लोक आसात की कोण रेडी आहात ते शेतकारी आनी शेत रोवपाक. म्हूण आमचे एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टा एक प्रोविजन आसा. तो प्रोविजन टेनन्सी म्हणलो टेनंट डेफिनिशन. Section 223. Tenant means a person who on or after the date of commencement of this act holds the land on lease and cultivates it personally, and includes a person who is or was deemed to be a tenant under this act. A definition apurmane, who on or after the date of commencement of the act. On or after mulole, even after the Tenancy Act has come, to get shet ropa gel zale to tenant zatlo. Why will I give my land to someone to till, to become a tenant and lose my land? Kite ek party te shetkari atin gele as a tenant, he gets the benefit of the law and the landlord loses the land. So if you want to really do this, I think this benefit of Agriculture Tenancy Act काढले त्यांना ते शेतकारी आसले त्यांना ते टायमाचे तेंक बेनिफिट दिवपाक ते हो कायदो हाडला. म्हूण पर्मनंटली अशें करून दवरल्यार आहात ते लोक शेत रोयच नाय कित्याक तेंकां पयशे नाय शेत रोवपाक. ते दुसऱ्या पासून शेत रोवपाक दिसनात आनी आमी एग्रीकल्चर अशें ऑटोमॅटिकली मोतले. नाव आमगे जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनंट्स म्हूण आसा. ते शेतकाऱ्याचे टेनंट्स असोसिएशन आसता आनी आतां ते कितले आहात ते जाणटे जाले कितले मेले. एक गांवांत फकत 7 टेनंट आहात, दुसरे आसले ते सगळे मरोन गेले. एकले चेअरपर्सन आहा तेजे टेनंट्स असोसिएशन, ती आतां 3-4 वर्सां बेडाचेर आहात. ती केन्ना भायर सरना, शेतां रोयना. तिगे नातू पासून रोयताय म्हूण ती भायर सरनात म्हूण ती चेअरपर्सन. आनी ते 7 जाण आहात देखून ते फकत 7 जाण चलयतात ते टेनंट्स असोसिएशन आनी सगळ्या शेतकारांक प्रॉब्लेम जाता. आतां तेंचे सक्सेशन एज पर सेक्शन 14 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट, दी टेनन्सी इज हेरिटेबल. आनी आमचे कायदो म्हणटा थिंगा दॅट आय जस्ट रीड दिस पार्ट. द अलॉटमेंट ऑफ अ सेपरेट नंबर to any portion of the land for the purpose of land records or land survey under any law for the time being enforced shall not by itself amount to a subdivision or partition for the purpose of this subsection. This is heritability of tenancy. म्हणलो केन्ना टेनंट मेलो ते भुरग्यांक दिवपाक. मामलादार फायल घेवन बसून आहात थिंगा. कोण एप्लिकेशन गेल्यात ते चिंतात अरे 4 जाण आहात हे धाकलेशे 4 जाणां कितको करून जातात आनी फायल पेंडींग आहात थिंगा. They are not making new people as tenants members of the association. They are not including them. Those who genuinely want to come are giving up hope. And oitai bayar and my shat roinai. So this is what is happening. This is our law and our administration which is actually killing this tenancy and the agricultural intent which people have got. So I feel that टेनन्सी एक्ट चेंज करपा जाय, डेफिनेशन फकत. आनी आमचे मामलादाराक डायरेक्शन दिवपाचें. ते एक पाटी सक्सेशन डीड हाडलो तेंचे नांव चडोवपाचें थिंगा फॉर्माचें. नांव चडयलें म्हणलें सगळें एकल्याचें नांव पासून चडयलें जाल्यार दुसऱ्यांगे रायट वचना. सो दीस इज वॉट दे शूड नो.
and they cannot stop people from doing these things. Second thing, in land revenue code आसा आनी थिंगा कन्वर्जन सनड जाय पडटा. कितले लोकांचे जमीन आसात ते पुरयताय आनी व्हडले व्हडले घर बांदतात, कन्वर्जन सनड मागनात. कितले इल्लिगली शेत पुरयताय, जमीन पुरयताय, नॉट ओन्ली शेत. थोडे शेत आसात नॉन एग्रीकल्चर, दुसरे एग्रीकल्चरल, टेनंटेड एग्रीकल्चरल. कित्याक एग्रीकल्चरल फिल्ड्स पासून आसतात भाटकाराचे, पूण टेनंटेड फील्ड आसात. तुमकां खबर आसतलें की 1991 आमी गोवा लँड यूज एक्ट हाडलो. तो कित्याक हाडलो? कित्याक तेन्ना एग्रीकल्चरल 5th अमेंडमेंट एक्ट चॅलेंज केलो त्या भाटकारांनी तेन्ना हायकोर्टान. ते जिखले. मागीर आमचे सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेल्ले. And the big argument in the Supreme Court was, you are only taking land from the landlord and giving it to the tenants. There is no agricultural reform. There is no purpose of agriculture. आमचे सरकारान एफिडेविट दिल्ले सुप्रीम कोर्टान सांगपाक की आमी जमीन कन्वर्ट करून दिसनात म्हणून. सो मागीर एक ऑर्डिनन्स हाडलो आनी उपरांत हो कायदो हाडला दॅट एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड वील नॉट बी कन्वर्टेड. पूण आयज हो सांचो सगळे कन्वर्ट करतात. परमिशन आहा ना, परमिशन घेयनासतना कन्वर्शन करतात. सो दीस इज वन थिंग. आमचे आमचे तलाटी आहात ते कितें करतात, मामलादार आहात ते कितें करतात, डेप्टी कलेक्टर हू कंट्रोल्स द कन्वर्शन ते कितें करतात. ऑफिसान बसतात आनी रावतात, ते एप्लिकेशन येतले, कंप्लेन येतले, लोक गांवांचे झगडले म्हूण थिंगा आनी मागीर थिंग कलेक्टरान पावतले. Why don't you conduct time-to-time inspections? Why don't you make a report? So I think this kind of things can be stopped. कित्याक असले पुरयताय तेन्ना मागीर फ्लडिंग जाता दुसरी जाग्यार. So I think the government can look into this and take it. There's also one more thing. We are having, in Karnataka, we are having geotagging of properties. This is protecting the lands and the plots so that, all these details are given there. I make a suggestion to include in the budget, and the revenue department can take this for geotagging of the property so we don't have this kind of sales which are taking place. One more thing which is there. आमी सगळे उलयतात ते fraud जात म्हूण sale जाता of lands. कितले sale जातात? One of the reasons, according to me, why these sales are taking in a higher scale now, कित्याक सरकारान चिंतले तेन्ना एक पाटी सेल डीड केलो, म्युटेशन ऑटोमॅटीक करपाचो. पयलीं आमकां नोटीस येताले, तुमची जमीन विकली जाल्यार नोटीस येताले. आतां नोटीस येना, डायरेक्टली वयता आनी डायरेक्टली म्युटेशन जातात. सडनली तुजे फाटल्यान म्युटेशन जालें आनी तुगे बाट गेलें तुका खबर ना. मागीर एक दीस उक्ती केल्या वेबसायट, तुगे नांव ना थिंगा. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. आय थिंक यू नीड टू रिस्टोर दीस, not for automatic, but to issue notice and then carry out the mutations. Next, I want to speak on demand number 65, which is animal husbandry. Stray cattle menace, तो आमक सगळ्यांक खबर आसा. दिसा गेल्यार राती गेल्यार stray cattle आसताच आमच्या रस्त्यार आनी ते केन्ना बंद जायना. अंडर पंचायत राज एक्ट एक प्रोविजन आसा की section 112C. Now this is very important, which everyone should know. It shall be the duty of every police officer and a panchayat or the block development officer to seize and take to any pound for confinement therein any cattle found straying in any street or trespassing upon any private or public property or causing damage thereto within the limits of the panchayat. आमची आतां 3 ऑथॉरिटी आसात. पुलीस आसा, पंचायत आसा आनी BDO आसा. ते कितें करतात? कोण एक्शन घेयना. पंचायतात म्हटलें आमी बाबा नात कित्या एडमिनिस्ट्रेटर आसा म्हूण एडमिनिस्ट्रेटराक पावर आसा, पंचायत सेक्रेटरी पावर आसा आनी पुलीस कितें करता? पेट्रोलिंग करतात, तांकां दिसना. आनी BDO कितें घारा गेलो न्हिदलो. सो यू हॅव टू बी एक्टीव. इफ देर इज अ ड्युटी कास्ट अपॉन यू बाय द एक्ट, यू हॅव टू टेक एक्शन. अदरवायज यू गो होम एंड सिट परमनंटली एट होम. दीस इज नॉट रायट. कितले लोक पडले, कितले लोक बैल आनी गाय दिसनासतना एक्सिडेंट जाले, पांय दोंगे फोडले. So I know that people have had problems, and every day this is a problem because vehicular traffic is having problem. And anek ek asa, every village panchayat has to have a cattle pound. My cattle pound gayali tanna cattle owner ani येवपा जाता आनी मागूं जाता म्हाका ते cattle सोड म्हूण आनी पयशे फारीक कोतले आनी वतले. आतां एक स्कीम काडला, cattle स्कीम, impounding स्कीम. तेच तुमी गांवशालाक धाडटात. आमच्या आवदाना पंचायतीक अबावट 13 लाख गांवशालाक फारीक केला. म्हयन्या गांवशाला बील दिता आमकां आमगे पंचायतीक. आमकां कसलो फायदो? आमची गाय न्ही ते.
आमी धाडना कित्याक फकत रस्त्यारसून धाडला थिंगा ते गौशाला पयशे कोत्तात ते दूद विकतात ते आनी शेण विकता आसतले आनी सगळे विकतात ते पयशे कोत्तात वयल्यान आमी फारीक कोत्तात तांकां सो आय थिंक देर इज अ लिकेज ऑफ रेवेन्यू by using an indirect means of giving the money to these gaushalas. It's a good thing if the gaushala is taking care of my cattle. It's like a dog shelter. हांव भायर वयता सोडून मगे खंय कॅरटेकराक दिता मागीर हांव फारीक कोत्ता मागीर येतलो परत वतलो म्हण हें पंचायतीक एक गाय आनी कांय न्ही थिंगा सो पंचायत दिता आनी पंचायत्यो फारीक कोत्ता सो दीस इज कंप्लिटली रॉंग एंड आय थिंक वी शूड करेक्ट दीस एंड स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स. Next is demand number 72, science and technology. हांवें काल सांगलेलें आमी MRF फॅसिलिटी ना म्हूण पंचायतीक आल्दोना पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन वर्क्स करूंकूच जायना कित्याक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जायना हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या बंद कर म्हूण आनी तूं MRF फॅसिलिटी सेटअप करना त्याच पासून तुज्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जायना आतां फ्रॉम लास्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हें आमचें बंद जालां आनी लोक रोडटा कित्याक पयशे बोल्ले थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केले थोड्यांनी सगळे प्लॅन रेडी केलो ते आजून पासून तेंगे बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें ना सो माय रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट दॅट यू हॅव टू हेल्प द आल्दोना पंचायत टू अटेंड टू दीस इश्यू इमिजिएटली. मागीर नेक्स्ट आमचे गार्बेज आतां म्हाका दिसता खंयूय वच तूं सिटीन वच वा गांवांत वच दीस इज बिकमींग अ मेनेस फॉर होल ऑफ गोवा गार्बेज आमी सगळे फकत आमी न्ही ट्युरिस्ट पासून उडयताय भायर डस्टबीन आहात थिंगा गार्बेज बीन बोर्ड आहात थिंग 500 मिटर्स हेड गार्बेज बीन कांय ना थिंगा आनी पंचायतीक सरकारांनी अरेंजमेंट करपा जाय थ्रू द वेस्ट this Department of Science and Technology to provide garbage bins at least हांव सांगना सगळे घरा दी म्हूण but at least to put them at main places by the panchayat to manage this so that you have one particular point in the garbage udaitle and then they will collect the garbage from there because many people don't have these facilities for collection and storage and giving submission of garbage. One last issue I want to speak on is Bangini solid waste treatment plant. This zomin was acquired as a landfill site and under rule 19 sub rule 2 there is a provision there for the criteria for setting up of a management plant. Te criteria purmane the rules. Te munta operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Board in this regard from time to time and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. म्हळ्यार दोन वस्तू आहात एक मॅन्युअल आसा मिनिस्ट्रीचो आनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो गायडलायन्स ते मॅन्युअला प्रमाणे बफर झोन कित्याक हो आमचो इट्स गोईंग अबाव 250 tons per day capacity आमचो बायगिंडी waste plant. So under that, if it is above 100 TPD or more, it is 500 meters buffer zone aspa jai. And if it is a landfill site, they again 500 meters. Whatever way, 500 meters. Pollution Control Board ache, Central Pollution Board asa, they reduce करू जाता. Checking the ambient parameters. Ambient parameters can आता तूं start केली तेन्ना. Ambient मागीर सगळे टेस्टिंग करून जाता आनी तूं कटलें ओके आतां रिड्यूस करून जाता पूण स्टार्टिंगा रिड्यूस करूं जायना आतां सायडीन देगेर दुर्गा तेंगोनो अबाउट 1200 हावसीस आहात फ्लॅट्स येयल्याय थिंगा तुवें डेव्हलपमेंट अलाव केला आनी हें प्लांटू स्टार्ट कन्स्ट्रक्शनूच जालें ना. So even if you have acquired, you can use the land for some better purpose. Don't put people in risk. Don't allow this to be another hazard for sickness and because तांकां कसले sickness येल जाल्यार आमकांय पासून मागीर sickness येतलो. It is not one person in that house. It will spread like a disease. It will be contagious and the whole Goa will be affected. We have to shut down. Old Goa is known to have suffered with plague and we will have this plague once again over there. Consent to establish a pollution control board and the law. Tinga kai mulna
what is the distance and all these parameters do not public hearings जाले तेन्ना ECचो सगळे लोकांनी oppose केले 95% of the people opposed it. I think we should not force this thing. आनीक एक point आसा, this is a very important point. आमचे Constitution of India प्रमाणे there is Article 243ZD आणि थिंगा एक district planning committee म्हणून आसा. सगळे आमचे गांवांचे even cities district planning committee program करपाचो, एक plan करपाचो. And that plan has to be approved by the government, which means governance at the grassroots. Take people in confidence and they magi project hadat. Tum beste aadpa jayna push korun jana tencher. And in this important Article 243Z A1, I'm reading this. Every district planning committee shall, in preparing the draft development plan, A, have regard to, number one, matters of common interest between panchayats and the municipalities, including spatial planning moto zago kitko use kotlo, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation. If you are going to violate the constitutional mandate and force down a project, I think the government is completely wrong in this. So I respectfully submit that we have to take all this into consideration, take the people, don't force anything. It will end up in a very sad story, a black day for Goa. So this is my respectful submission, that the government should take this into consideration and act accordingly. Thank you.